Ekipindi kini kokiere through Asori na Neyland Furniture. Toro located igari ya Uru Power Building anina daraja mbili market first floor. Tutarira soko nyora ebirugu nechime sa chingia asiri gori ya mono kabisa. Eri etariane no Osoro magitabu. Muisike nare onganche tukuru kutruwena. Kurukero tuarenge school. Nare komorora. Negungo moyo nego tuma. Kerare goseka. Nare kugunga numuga subara imase nkoro yane. Nkamwancha n'ubwancha nibwane bukagendera komente kana sare kirarituko. Nkamurikira maruba mange. Lakini ndiyo no aneli mairanireti. Kurende karomo maisa itare kumirana. Nare kuigumo usogete. Nkoro yane yeigubo kendu. Omolembe no botohereru byacha somo yone. Enga kintambe ya erire amangi na yebire no nabasani barenganya se school babibire kurendo bwancha bwana struvena mbwana gusuka kurwase bwarenge na basubati no meire ekekekionsi ndateyo na konkuna buna se struvena nkunete ono yumayemi ake yonsi pi tuomeranire no yo no muganone no mwanchitruvena. Mama, mbiyore, natemero kuwa kirisimi, ama tukwa haitiriga tulikuwata simi nkike beni simi yao. Mbuyoge ndere tabori, tata mbiyale. Neba nigo, ndoche na amwere nkangu chabono. Nande tinda itumna ukokosa usekende, lakini nitagitukuwana nae sana nipwata mangana ntaite nkwande nae. Tigatororane kingwe kabu. Mabibi na mabwana, tuko karibu kutua katika uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta International Airport. Hivi sasa ni saa 7 jioni na temperature is